Nyuma yo gufata imijyi ya Goma na Bukavu, abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binjiye muri teritwari ya Mwenga mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. M23 yinjiye muri Mwenga ku mugoroba wo kuwa 3 Werurwe 2025 nyuma yo guhangana n'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro rya Wazalendo. Umwe mu baturage bari bahari babonye uko M23 yinjiye muri Mwenga yagize ati: kuva ku mugoroba abarwanyi ba AFC M23 bagaragaye muri Kirongutwe. Abarwanyi ba Wazalendo bari bahari bari bagiye. Imirwano yatangire muri Bwahungu ku manywa, igera hitwa Mize Egade mbere yo kugera muri groupement ya Tibimbi. Uyu muturage yasobanuye ko abarwanyi ba M23 bakomeje mu gace ka Mufa mbere yo kwambuka umugezi wa Kadubo utandukanya teritwari ya Mwenga na Warungu, aho binjiye muri Muduwe, Kirongutwe na Karama. Umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politiki Bwana Lawrence Kanyuka kuwa 3 Werurwe yatangaje ko kuva mu gitondo imidugudu y'abanyamurenge iherereye muri Mwenga, Fizi na Itombwe yagabweho ibitero n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Yagize ati: inkambi z'impunzi zatwitswe, abasivile baricwa, imidugudu iratwikwa n'ibindi. Ibi bikorwa rero nta kabuza bigomba guhagarara. M23 imaze iminsi iteguza kujya gutabara abanyamurenge bakomeje kugabwaho ibitero n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo basanzwe batuye muri teritwari zirimo Fizi, Uvira na Mwenga. Umutwe wa twirwaneho urwanira abanyamurenge batuye muri Kivu y'Amajyepfo uherutse gutangaza ko witeguye kwifatanya na M23 mu rugamba rwo kurinda abasivile bakomeje guhohoterwa. Ubu abarwanyi ba M23 bari muri teritwari 6 mu 8 zigize Kivu y'Amajyepfo. Izo ni Karehe, Kabare, Warungu, Fizi, Uvira na Mwenga. Niba aribwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, reba munsi iyi video maze ureba hano handitse subscribe, ukandi tujye tubana umunsi ku munsi makuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Iyi ni Ibyegeranyo TV Rwanda. Njye ndi Theogene.